Chibai vekule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Zalen kan Chak dan hi Ngaihtuah ngai ti kan ngai thale don ani tukin pathian nen kan in pol na devotion atan kan lo mang le don nia masain petera le khathon pakhat na bung ni chang som paruk thu hi lo ngai thale masa ila Zalenin ni a nima sela in Zalen na chu sual khu nan mang lovin pathian boya omnan mang zok ro u lalpana thu malsom ro se amen helai thuwa tirko polan Zalenin ni a nima sela in Zalen na chu sual khu nan mang lovin pathian boya omnan mang zok ro u ati thu hi a omzia kan riat apoi mo hle mai ring tu te chu mi Zalen kan ni a amai ro chu sual khoi tura thil thalo ti tura Zalen na anilawa thil tha tiata na anma ni in sir thiang hlim zel tura Zalen na ani a chuwang chuan ring tu ten Zalen na kan nei hi pathian boy ni tura kanin pek na tu rem changa ta na kan man hian Zalen na fam kim Zalen na dik tak hlau thon omlo ven thon omlo nun lang tlang nun fel fai kan nei thin ani kan chen na khavelin a boi pui ber hi enge niang ti in zo na in zo taila sa khuana pon lam secularization ina a boi pui ber chu dam kho chu survival te lalle thu nei power te economy choisan te sumle hlok na seeking profit kan ti te hi ani in ka hria a chuwangin globalization chuan hlok hlep tam maximization of profit kan ti fo thina kha a boi pui lian berani a an sum don na in mi hring te kan nun ho na eng angin nge a hmong don ti lam an ngai to to lova engzat nge kan hlep theyang engzat nge mi pui kan thlen pha kang ti te hi an ngai to tam berani a hewang hi ani drugs kan ti te po kan man rem theilo chan chu hlep chi ngai to na wang zelani chuwang chuan khovel hian athil zon tam per chu dam kho chua lalle thunei na economy choisan sumle hlok na kan ti hi ani chiang hian alang tlatani company te hian thalai te hi minan hip thiam khopa Nike company ina an thomno siam chua thalai te mit lak tum ranin Zalen Chak renga phusa thin mi hring te hip na na just do it ti te an thom nuwa an ron chuan tira mizo tong chuan ti mi mai ro in sum karvela tul love ti na angkha ani maya tun maya follow your instinct antile to a hengte po hi ka ma po khan kan sui to kha iril ruwa ifin na le suang tu na chu zui top mai ro ti na ani mai ome chuwang chuan sap ho fati kum som parit vel anni atanga hran in en kol na le thunun na hlo lo Zalen taka ron thang lian thin individualist sap ho nun phungkha mizo thalai te po in kan lo copy veta a chutiang ang chuan individualist takin kan lo nung chho ve tan ta a thunun kho kherle hrual kan du lova Zalen kan Chak tatlat mayani Zalen kan Chak zia hi social media akan omdana hian alang chiang hian ka hrethin thil tha le mi faklak ngoi thil tha ti tu te po hi kan sui sel ram zela kan thin lunga suang tu na rang te kan phu chua puya zuchak na alo oma azur tu te in kan pan maya chutiang chuan Zalen kan Chak nga le in thunun tumlo na chuan chiat na a min hnok lut zel ti hi kan ram hlim kha kan en hian a chiang ani ma ni duwa an tal thea wangin thren khat chuan ka Zalen ta ka thu ka du danin ka omang anti mai thina pathian an threlawa an ngai sak pe heklova hetiang mi te hi an dan chu hetiang deuh hi ani inalang longpil mai tura chung ang mai an ni
long lian a jin chuaka a khal tuin nomiti ang khan omro u he longa chung te hi Zalen na pe kin ni dule lal thu thleng le ma te khan thu ula dule zu in ula bar te po om kha indule in khel indule in fiam ula indu chuan kat te po khel tur omania ei tur tin renga oma Zalen takin hlim takin omro u anti ang vel hiani a an Zalena nuam po anti ma se an hriat miau lo wangin rei lo te a chiat na a lo thleng do na ti fin ret monga an pil mai do na ni hetiang chi hi thimlal Zalen na man kholo zirtir tu pa dia bola po ina ring tu te min bol kual thin da na ni nuam omang takin khovel thil min mu tira chu ti ve chin chak na in kan lo khata ti ve chin khrim du na in sual boya keima ni le keima ni kan in titang thina ni dua om turin thinlung lama tangin min kar chet ve phe thi setana hian atum thina dolet na chang khelote an nun asop che thin petera chuan Zalen kan nia ma se kan Zalen na hi sual khu nan sual thup nan manglova pathian boya om nan ma ni du thana nge ya Krista boy ni tura in hlan turin min zirtir zok ani mani nuna hian du ti thianga in ngai na le nuam kan ti dan anga om chak na Zalen chak na hi a om veka chu mi hring hlui ti sajia kan ti fo kha ni a COVID-19 ripui len la ya total lockdown kan ti lai te khan khuwa khir kan van ngai thelo em Zalen chak na khan min tiral khelet ling thei hial kha ni a tukina hian khovelin Zalen na nia min zirtir hi Zalen na tia chirtlak poni lova Zalen na lemlem ma ni inti chet vek na ani zoka Zalen na dik tak chu I shua ani ti tukina hian I chiang non leang u Krista chuan engkim hi afim veka alangtlang veka Krista omte tan chuan engkim hi thamun thlakin alanga amoya ahluchin ani vena hian kan ti sami naina kan Zalen na manga du titura kan chunglama tanga min mol hian chu nimina kan soita kan khan do angai thina pathian tu chuan dia bola do dal ro ati a chuting anga suale thlem na kan do lo chuan atopa min hne le nge thin ani chuwang chuan tukina hian Zalen kan chak dan hi ngai tu angai ni tu lai khovela thang thar te po kanin ngai tu angai nu le pa thunun na le an thuron le min fui na te kan ngai thelo fo mai heng hi kan tan chiat na ani zo kani Zalen kan chak na hian Zalen lo takin min siam theya chuwang chuan Zalen na dik chu Isu Krista ani ti hi tukina hian I hithar le thewang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu Vawiin Inrinni kan lo thleng le tareng maya kar tluana min enkol na le min hruaina a tukina hian atharin lom thu kan soye lalpa khovel hian kan Zalen na mang hianin kan nun hi min nor kalamin khal kalamin thunun atum thina nima sela chutiang angti chuan mi tam takte sual boya antluta tang laklo in chuak theilavin nun mang angle beidong takin an om to thin ani vena hian kan zo lam tluang kanin mu fi a lalpa kan Zalen na hi Isu Krista ani ti athara kan hriat chian le theina turin khongai takin he thu cha hi ngai thatu te tan atharin malmi som sakle ang che min mangai tu lali suam mengin kan ron di le amen